به بجداربوونا پارێزگارê نینەوە و هژمارەکە مامۆستایان زانکۆی و کەساتیان بسپۆر ڕووینشتنەکە تایبەت لە دووربوورینە 100 ساڵان لەسەر دامەزراندنە دەوڵەتە عێراقی هاتە سازکردن و دەوێ ڕووینشتنێدا بەحث لێ مێژووە عێراقی و وان سەرۆک و سەرکردن دەسەڵات لێگرین هاتە بەحثکردن. پارێزگارê نینەوە دەبێژی دەوێت ئەم هەمی پێک و دەست بە ئاوادانکردنە پارێزگەها نینەوە بکەین. قانون الاستثمار اللي احنا نعول على الاستثمار از بحثی گرنگترین کشو و آلوزیاکم لپارێزگەها نینەوە ئەو ژی یاساوە بەرهێنانەیە دەوێت هاریکاری بۆ بەرهێنەران بهێتەکردن داکو بشێن کارێوە بەرهێنانێ بکەن ڕاستە حکوومەتە ناوەندی هاریکاریە پارێزگەها مەدکەتن لێ ئەو هاریکاری نەت ئاستێ پێتیویدانە چونکە پارێزگەها نینەوە و باژێرێ میسل پشێوەکێ تایبەت تووشی وێرانبوونێ بووە. سەرۆکێ زانکۆ نینەوە دیار دەکات هەردەم مفاژە مێژووی دەهێت وەرگرتن لێ مخابن لە عێراقی وەکو پێتوی گرنگی پێ نەهاتیەدان و دەوێت ئەم مفاژە سەربورێن خوا وەربگرین. ضمن فقرات الحفل كان هناك محاضرة عن تاريخ الدولة العراقية دو چارچوفê çalakiyama da semînarek hate gêran li dur wî demê borî yek û dewleta Iraqî pê hatiye damezrandin û her wasa li vî demî çi çebûye wekû mijû û jimara wan kesên dest helat li dewleta Iraqê gêray. Armanca me ew bû bizanîn her ji damezrandina dewleta Iraqî û tanûke çi kawdanên siyasî peyda bûyne wekû mejû bihêne dokumentkirin û mifa jê bihête wergirtin wekû serbûr kal serbêtekirin. بەشداربووین وێ ڕووینشتنê daxaz ji layinên serkeftî di helbijartinan da dikin lez di hikûmeta Iraqê ya nûî da bihêtekirin û dest bi karî bikin ji bo xizmetkirina hawlatiyan. نتمنى من الأحزاب الفائزة في الانتخابات البحث عن رئيس مخابن بتنê em yê behs li bîrhatin û mêjûyê dikeyn li rûyê aborî û civakî û siyasiya Iraqê wêran bûye. Heta nûke jî metirsiyarê xirawa Daeş heye daxaz ji layinên serkeftî dikeyn bi lez hikûmeta nû ya Iraqê pêkbînin. الشعب العراقي يتطلع على ماهية البنى التحتية. هل تتوفر بنى تحتية؟ خەلکê Iraqê pêtivî bi jêrxaneyeka aboriya hêz heye her wesan avakirina welatekê şaristanî û medenî û ev 100 sal borîn di jiyê dewleta Iraqê da bîne serbûr bû gelê Iraqê û mixabin 100 sal borîn hêşta em di van kavdanan da dibêjin êdî divêt siyasiyên me dest bi avakirina Iraqê bikin. Lê 23 heşta sala 1920 Iraq bûye dewlet û heta nûke 100 sal derbas dibin bi ser hikûmeta Iraqê bi taybet li demê borî û heta nûke zorbeya hawlatiyan gileyî zor hene û daxaz dikin di wan 100 salên borî da serbûr bihêne wergirtin û êdî giringî bi texên hawlatiyan bihête dan da ku Iraqeka diya avedan û pirî xizmet bihête dîtin. Ji neynewa bû badînan hatî Samî.